Buar Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Kinong Shnong Kashnong Minsngat West Giant Hills District, Haka Arpsan Trik Urisau Araja Arpsan, Kila Ujo Dak Ejahar Haki Pulit Kenartiang Police Station, Hapok Jingalam Uba Presmi Suting, Persha Yakatanat Public Health Engineering PHE RWS Division Juwai, by a Chairman but Secretary Village Water and Sanitation Committee, Kashnong Minsngat, Dakabakano, Bakadon Jersey Bamsab Bala Pentre Yaka Swatch Bharat Mission. How Kurwa Walasoi daw nong kemenskat uba presmi suting uloong katkum kejubab RTI balayo naka office PHE RWS Division Juwai pidan hadu shispa andrup South League Long Gieng balayo jumentoy nagani ka scheme Swaj Bharat Mission kenre gini ki supaw tangha kerteng klem dayo prianya kapisa lani ka jingpentrei kumbalamang daga PHE RWS Division Juwai ya ka work order la daman pelat nado hendrutre unai lor araja apsaw But kinong yo jumentoy kim tip AA tat ondala yo jubab RTI naka office PHE RWS Division Juwai kin sayo jing tip bag kerteng joki klami kad bak pisa kim yo priang satya. Kalau kini gladawa yagi buar kaan pan kem mat pinstom dak bating yagi badan kiti ban pendan kam baklaya ka pisa pajba bad dawaru bagi badan kiti gide ban syapen saja kad kum kaan. Uba presmi suting ulong Pakum kinong song kin song klikti yang day kinyai percang berbud dien hado bagi paiba kin dayo ya kahok. Hari kepor nga negaliang yung nga press meeting wa nakachang musngat taman le kamu nong bodin ni unong file ya ka RTI hejing ito lengba ka office PHE wa dawano hapok katanan yung ka police station artiang telifal FIR persao ya kanig office harengkat waya kinong krekam hapo yung kachnong iwa kawaman ka WWSC hey daw wadala ko katkam ka RTI kawariyo diyan mo ha kanig ti sao tare ka chemo waya kini kinong yo bateng hapo yung ka snongusngat MG kang wa chispa ru pusoyo harewa ka work order dayo gi ngado Ubnay Nado ubnay September Nado ubnay September hagaru turik ada beso kami juga lalu tu de kelibnya na ginang yo pateng hanrei yo gi ya kan ke paisa pat kam jo ipole mutik di sewalan ke puasa. Kami te dekali de tekip ha na kinong song chnong. Wana kini kinong yok pateng. Boleh kini kinong yok pateng human ki kon ke chnong. Kira nga ke jubab ko onggi man ko bachem jinge ko man na kaliang ke office de go ya kani ka wokadar dokat penbet on hi. Ki kon ke chnong man ki kuduk guduk. Bat boleh ke ode nam ki wa ki po de yok ya kani ka wokadar de bon gu chimram de mta wo sedang. Ya kani ke scheme de benta wa kanika office de ego yo pendet handai hado kate won puyo gi ya kani ka bha ka benta yong ki kat kong wada sanction leni kat kong wada da release de kani ke poisa kat kong wala olang ba ka RTI kamte na kaliang yonga premjuro ya kini ki jaj bru leni ya ka office sinong krek kam po ko chnong wa kami ni premjuro pa di por kan tho ye ki wo ong wa ki jingbam sap yong ki pa peleng gi hawayogi khmat ne bha yo ya ski ka sebut ting thok gi biang lengba ka RTI kamte ne kaliang kayong ale ne kayong ihi kam kinong thong thunong i ya gani im chong klikti i dalele ubode ni badu thule tre hado wachem chewon wa kani ka poisa la go hi open krek kam ya gani ka poisa kamte wa na kaliang yong ihi kinong thong thunong bad na kaliang yong nga hele kamunong boy RTI ya gani ubode na hado wala bo ya ka jingis ket to man ko ka kharwo le ne ka khubor na kaliang yong nga kamunong fal ya ka RTI ta nga la kam wa naman kam nong chong chong nong ke một em của trình yo ai tu của trình yo bên ke
ngalaman da yachem yebodo yo sket em ko pertu jonga ngala pala da do arah jarah hauso do uteu snem benai mot do arah jarah hausan mumwan pai kakam ga jingyo itu betul bisa wada po ga mot debon depo ga khatwi lak pra phao jar praspa te ga jingyo itu to wa mg chispa pra phao songun te mot dibat ga itu mot man ga nyaw hajar aspa semen yo chwa mut po e ganang 100% te kate te mut i le kwa mut kam ji chong chnong yong i uyo benta he ga ka tu mut ki pli kan hai khna wa em ka mu yo ya ka hok hi te mut te liang wa da klam du he wi mut hinu pen em kam ga kan bisa hinu workshop ga sia ba to u plai ne we ga se ki pai ba ki nong chong yo ki kate da system dari elang kami kartu kami hilang step kartu kami memi ni te wa kwa tip dari yang ini ke pancana de do usnem ara jara hafso te hado katte usnem ara hafsan le yo agar bisa kakam wale API ini wa bisa do da khatwi lak prabha waja raspa te ikwa ajitip ni bisa mutsuan laga deli ongi deli yang gachnong buyo jingtip na saki deli yang gachnong lempo bisa I lai le ikam ka API office ini da boy gaji inong yo da chi spa ru hau somut to yo ni bisa ini bisa wakili segini burung yo rapat tinggal di pancanale yo wa ya putri hewan lain bisa habilak Prabhau jar kaspa itu ketek kuai jintip dalian yang i gachnong musngat i kuai tip hewan lain bisa liang gachnong lempo juga gachnong untuk kuai tip dan khatbilak Prabhau jar kaspa i ketek kuai tip Tidak mau aja. Bisa mau haji tak wagen kam na kalian yang ikan gitu nong. Waktu ekspor ke bar dari kut i dari wer kan tu kan imudon hi haji tak wagen ini beneficiaries ki woyo ya dari ke skim. Na ka PSE. Haji tak wa yo gi ya kini kawo kada na do urusuri usut ba pin azar aku so. Hado ulusnem kecil sikit dato uyo gi open dat ini wosna dekat kami jengkeli tekit katu kan na pergi jeng yo kama sispa aru pusoyo dong gi geri ko sam em yo henry wat ya ko ada teslem repoi te kam te na galiam gi dong sunong bat kam jo na galiam gi nga udong bot ATI hagari ke step wa pensnyao ci pai ba wa po em sunong ngatau yong i ham segini ki wada yo ya gani kawo ada bar kam jo ya gumpu yo le wana le yang ihi hagri ke pod de himi gawi kejimut wa uli bode ni lengba ka ATI ndai ke jinglap o lengba ka ATI ndalap ba ini to wa ka ATI ko wada le nungkom menchwa da jubab lengba ka office kama aspa pra yung hade ni te ubu em clear da panjang asin ka ATI da panut oboro igi patislah hade yo one ka ATI go man jubab lengba ka office kawa sispa ru fosoyung tu wada yo ya ko ada tarkam ka hak sanction amau kawada dato yo kawa ka khandela ru praja kamte de release yang ni poisa kawa ru 5% kawa chi hadbilang prabha ja praspa kamte na kalem yong i wayani bisa wolai tarkam gi dan an wada kalem gi di yo patan gi bi seri de hibi gi do kujumut wasinkan bahwa ini derai wada lain ekspor ke polis apus ke polis station nantian wobo FIR percaya ya ke office bat tam jule ya gini kinong kre hapo yang gini kecong ju man kam di secretary bat ki chairman yong Pin rius kwa ya kak tin la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kak tin kasi kak tin la jong ai kan roi kan pa hakajing ya kop yele kai ya ki bajob kiyo ya ki medal kakintien khasi kadai takma ki don lajat ki takma gold medal kamut takma kser
silver medal kemut takama rupa, but bronze medal kemut takama mong. Day renong, nama renong kemut brass hakaktiin pareng. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi dakapati CTV, nakabentak jingmentoy upat ba.